بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربا والرجنة أكما أرجين سمي جاء مرستت سهاب نتاء رسولا مرسنيتي صلى الله عليه وسلم. مسجد خيس كوليجي إساني برنوت شريعة إراراب ستني قافتك رسولي أدوم برسيسو وانت كدبته خنم دنكسيسو صلى الله عليه وسلم. قرباتك رفا خور جنة جنان نموجئ بيرو أين يلاتا odoo lubbuun jiruu kan rabbiin badhaase khawwabii jannataa isaaf mirkaneeyse ja'anii dharraadhaan oduma eeganii ijumaan arkuudhaaf odoo jarjaranii gurbaanis ol seene warra madiinaati harka bitaatiin kophee qabateeti. qaamni isaatiis jiidhaa wudu'atee jira irraa hidhab ja'a areeda isaatirra. guyyaa lammadaatiis yeroo akkasiitti dubbii wal fakkaattu hime isaanitti gurbaa tokko dhufaa kan warra jannataa jennaan namuu ja'an kunoo eenyu laata kunis milkaawaadha eenyuma innini ja'anii hawwiidhaan odoo eeggatanii gurbaan khaleedhaa masjiida ol seene bifuma duraatiin odoo waliin dhabne harka bitaatiin kophee isaa qabatee irraa hin mul'ata bishaan wudu'ate. yeruma akkasii guyyaa sadaffaadha dubbuma akkasii hime sahaabaadha. arra hoo eenyuma isaanis ja'anii kan alaa ol seenu ijaan gallaalanii arraas namni biraa haareyni hin dhufne innummaan duraanii deemaadhaa ol seene. haalli isaatiis akkuma duraati irraa hin mul'ata bishaan wudu'aati. harkuma bitaatiin kophee isaa qabate namuu ajaa'ibee lubbuu isaa gaafate. maalumaan arkate sadarkaa akkanaa ajaa'iba qabdi dubbiin gurbaa kanaa. sahaabtichi tokko warra jiru keeysaa ka'ee jala deeme baruudhaaf hujii isaa. dhiifama je'eenii hayyama gaafate eegasii dhimma isaa akkana himate. abbaa kiyyaa wajjiin walitti mufadhe tanaaf guyyaa 3 hafuudhaaf muradhe aara itti jiru hanganni buufatu mana kee buluudhaaf hayyama naan gootu je'ee gaafannaan hayyameef gurbaani manni kiyya keeti je'een gammachuuni. sahaabtichiniis hedduu gammadee barachuu waan fedheef dubbii isa dhibde odoo lubbuun jiruu waan isa milkeeyse badhaasa jannataa waan isa arkachiise. khayrii nuti hin beeyne tan inni hojjetu dhokadheeti ilaala waan isin fakkaattu jechuudhaan hirriiba kharrafu fakkaate eeguudhatti seene ija isaa banate. halkan sadeenuu hujii isaa hordofee ciisee fakkeeysuudhaan akka nama rafe. hujiin addaa tan gurbaan hojjetu tan isaaniin addaa waa takka hin jirtu. odoo rafu jiruu yeroo garagalu cinaacha tokkorraa afaan isaatiin rabbii isaa zakkara. ka'eetiis hin salaatu salaata halkanii akka inni yaade hin taane gurbaanii. waaniin hordoferraa an khaniin hubadhe hujuma isaatu firraa hin tuffadhe.
je'e sahaabtichi waan arkee hubate firraa biraa deemee galuudhaaf murate. Garuu niin gaafadhaa deemuu kiyya duraa hubachuudhaan qaba akkana dhiisuurra. Obboleessa kiyya natti hin mufatini jechuudhaan dubbise dhiifama je'eeni. Yeruma duraatuu dhugaa sitti hin himne abbaa kiyyaa wajjiin walitti hin mufanne. Wanni niin an dhufeef dubbiin tan biraati. Rasuulaatu hime nutti waa'ee keetii. Oduma teenyee ilmi irraa barannu qaamaa fi qalbiidhaan oduma hordofnu gurbaa tokko dhufaa kan warra jannataa je'ee nutti hime ergamaan rahmataa. Dhiiroo eenyu baana jennee odoo yaannu ati masjiida seente oduma gad eeynu. Ammaas nutti hime guyyaa lammadaati waa hedduu hin turre nutti ol seente ati. Itti nuuf deebi'e guyyaa sadaffaadha namootuu gallaale kallattii hulaadha. Guyyaa sadaffaatiis atumaa ol seene akkuma yeroo duraa odoon jijjiiramne. Hayyama si gaafadhee tanaafiin as bule waan ati hojjettu baruudhaaf si laale. Saniifuu naaf himi maaluma hojjette milkii guddoo kanaa akkamiin badhaate. Gurbaanis deebise akkana je'eeni hujiidhaan hojjedhu hedduun qabu ani. Sambooda sahaabtichi biraa ka'ee deeme xiqqochi fagaannaan hoottu je'ee yaame. Yeroo inni deebi'e himeef yaada biraa kan Rabbiin laaffiseef haala amalarraa. Haalli niin an qabu yooniif jiraate guyyuma hundaahuu yeroo aduun dhiite namuma hundaahuu kan na mufachiise dhiifamaan godhaaf onneetoo qulqulleeyse. Takkaa rafeen beeku jibbiinsa qabadhee onneetoo keeysatti nama hammeeyfadhe. Sahaabtichi eegas gurbaa ajaa'ibee firra akkana je'een waan deebisu dhabe. Hujii nu ulfaattee gaara nutti taate Rabbiin siif laaffisee tanaani milkooyte. Hujiin inni sehee tan ijaan mul'attu tallaalee arkee isiirraa baratu. Garuu bakki jabduun keeysaa fi tolchanii walif firoomsuudha jechaa fi hujiini. Barnoota haaraa gurbaarraa barate kan milkiin hundinuu irratti hundoyte. Dhiirummaadha jechuun hunoo takkanaati. Umrii fi guutuu namaan ooduu miti. Gurbaa warra jannataa seenaan isaa tana nutis jiruu teenya waa'ee sii qoranna. Tan jiruu teenyaatiis mee wal haa gaafannu. Jiruu obbolummaa akkatti jiraannu. Milkii akkasiisan yoonii fi barbaanne namuu haa ta'uu bannu if qulqulleeysine. Nu hundinuu waliif dhiifama haa goonu rabbumaaf jecha haa waliirra kunnu. Warra hujii gaariin addunyaa urgeeyse itti haa hidhannu warra Rabbiin faarse. Dhiirti akkasiisan bakkitti baratte kolleejii rasuulaa keeysaa eebbifamte. Barsiisaa dhiifamaa ergamaa rahmataa yaa Rabbi irra buusii naga yaa rahmataa. Barsiisaa dhiifamaa ergamaa rahmataa yaa Rabbi irra buusii naga yaa rahmataa. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.